Hvala dobrom narodu u Skugriću koji se okupište u ovolikom broju, da ime Božje proslavimo, da Boga pomenemo po dobru i ljude svakako da ne zaboravimo koji su svoj prilog dali da izgleda ova ljepota ovdje koja je u dvorištu ove porte. Vi znate, kada me ne vidite, šta mi je činiti, a šta je i vama činiti. Pre svega, hajmo malo da se posjetimo istorijatove crkve. Ove godine 80 godina je od temelja gradnje ove crkve, tačnije 3. oktobra 1937. godine. Eura, normalno. Ajmo jedan dobar aplauz i veliki aplauz. Ako ne žalite, ako žalimo novčanik, ne žalimo aplauz. Bogdan Bogdanović, 3000 maraka. Mitre, je li uspješan dogovor, sporazum? Šta smo rekli? Stevo Novaković, prvi puta, drugi puta i pitam Aleksu, pitam Mitra, pitam Bogdanovića, Bogdana. Aplauz. Kaže Ilija, pokojni tata Rajko bi se naljutio da se nisam javio. Zato je to, Ilija. Znači, Ilija Kuzmanović i Bogdan Bogdanović daruju svoj prilog u iznosu od 10.000 maraka da njih dvojica kumuju. Čovjeć, to su Skugričani. Jesmo zadovoljni ako daju po 8 ko što je naš Stevo dao ovo. Evo moj koja, vidiš? Evo jedan aplauz. Nadam se da ćemo to brže, lakše, jednostavnije završiti. Ja sam rekao na početku, samo niste slušali. Kad sam rekao ko može biti kum,
čak sam rekao krštano biće, jel tako bilo? Pa sam rekao može svekrva i sna, pa mogu dve jetrive, pa dvojica braće, dvojica dobrih prijatelja. Svako je tu mogao ako je hteo. A znate kako mi obično kažemo kad se desi, ma trebao sam ja. Onaj ko je hteo, taj je bio, i oni koji su učestvovali u ovoj ubiranju kuma, to su učinili. Imali ko želju da kume Svetosanskom domu tamo, gde vi posle krštenja
Pravoslavni rod naš srpski za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za visoko preosvećenog mitropolita našeg Hrizostoma i za preosvećenog episkopa Konstantina i za svo Hristu bratstvo naše. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo i za kuma ovoga svetoga hrama Bogdana, za milost, život, mir, zdravlje i spasenje njegovo. Recimo svi, Gospode, usliši i pomiluj. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si milostivi čovjeko, ljubi Bog, i tebi slavu uznosimo Otcu i Sinu. Gospodi, pomiluj.
Sveti blagoslovi. Hristos i sveti Bog naš, molitva prešte svoje matere, sveti slavni i svake hvale dostojnih apostola i svi sveti dan spomni i spasi kao blag i čovekoljubiv. Spasi Bože ovaj sveti hram i sve one koji i se mole u njemu. Spasi Bože narod tvoj i blagoslovi potomstvo njihovo. Spasi Bože ovo selo i sve one koji sa verom i pobožnošću žive u njemu. Spasi Bože visoko preosveštenog mitropolita Hrizostoma i podari mu krepko je zdravlje. Gospodina Hrizostoma. Odlikovani su pojedinci, oni koji su zaslužni i koji su dali veliki doprinos obnovi ovoga svetoga hrama. Ja ću sada njih pročitati, molim vas da oni priđu, a njegovo preosveštenstvo, episkop Konstantin, će im uručiti ovo veliko odlikovanje. Mi, Hrizostom, milošću Božijom, pravoslavni mitropolit Dabrobosanske i administrator eparhije Zvorničko-Tuzlanske, cijeneći nesebičnu ljubav i bezrezervnu duhovnu i materijalnu pomoć hramu rođenja Presvete Bogorodice u Skugriću, opština Modriča, odlikujemo Skupštinu opštine Modriča arhijerejskom pohvalnicom zbog njihovog aktivnog učešća u životu crkve i parohije Skugrićke u Skugriću. Zahvaljujući Bogu za sve i sva, želimo poput svetog apostola Pavla da dobrota vaša bude poznata svima ljudima. S blagoslovom Božijim, mitropolit Dabrobosanski i administrator eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Istom arhijerejskom pohvalnicom odlikuje se Elektroprivreda Republike Srpske. Ja koristim priliku da se zahvalim današnjem kumu, a veliki doprinos su učinili ovoj svetoj crkvi, našem selu, našoj parohiji. Hvala svima za sve. Imamo razloga da se radujemo. Pojačajte toga. Neka vas blagoslovi sve mogući Gospod, Sveta Bogorodica da vam bude zastupnica i bude voditeljica u vašem životu. Živjeli nam mnogo od Vlada Veka. Živjeli prijatno, radujte se, veselite se, jadite i pijite i uživajte. I nemojte prav probleme. Ko napravi probleme, imat će problem sami.